Salamak sitamu mali lako kita solanasang, salamak kaboro, salamak marampa si sola, allo baru katuan baru tontong lan lindo mamasena puang matua. Dolo di mai ta lingkai tu katuan ta lan allo iate, maranuki laum basa surat maritunna puang matua, si turu renungan harian toraya, rehat, allo Senin tanggal 26 bulan anan tahun 2023. Ta pasaka itu kadang puang matua lambai surat Galatia pasal 5 ayat 96 saya lako 26. Nah dolo dia mai kometa mas sambayang ki pudi ki palabi tu sangami lante atu yate opong matua bilana tontong ki tanda bilangi tu diona kamu asean kamu turu-turuan tontong mi papayan lako kami pantankan si misa-misa. Atu ya laki basa saya kinanungan tu diona kada malabi mi kiranuan kamu tontong laun tunduikan ni si sola pena masalo mi angki tandai tupa tu banang nate diona kadami ia mau kada lamenda di sulo si arang lamintu allo katuanki lan puang Yesu ki menolo mati ola malabi mi amin. Kadana puang matua si turut surat Galatia pasal 5 ayat 96 saya lako 26 nakua apa indesia tu kadangku la narenden komi pena lan torro ke dek mi manasa tae mi turui tu pak porean pak kalian belana ia tu pak porean pak kalian si salah pena sia ia tu pak porean pena si salah pak porean pak kalian apa si wali sola duai di kuada mi pogaui tu apa mi kamorenna apa ya kenarenden komi pena manasa tae naunganni komi sukaran aluk ia tu mintu penggauran kamorean pak kalian payan bang ia mau tu gak salah kamarutakan pas sulobongi kamenomban lako deata pak pangisanan kasih salangan kasih gagan kapangimburuan kamaredekan tuo misa kasih salan mangulang leko kamagalian kamalangoan mak dadu tambuk sia susin nato ia tu mintu nato kupokada dolo mo lako kalemi susi tu mangka kupokadang komi pirambongi kumua ia tu umpogaui tu mintu na apa susi to tae nalo umpomana parentana puang matua apa ia tu mai buan na pena ia mutu pak kaboro kaparanuan kamarampasan pesuka kalando kamasokanan kameloan kamarurusan sorong ina untaloi kale tak ya sukaran aluk umpasalai tu sunnato apa ia tu mintu tahun na Kristus Yesu mangka monata tu pak kalian sola kamoreanna sia kamailuanna ia kitu oban nangki dio pena melo kita sorong dukai tu kaleta narenden pena da anta tuntun kama pangkaran lan tang kebatuan anna pada kita mo si pakarede-rede sia si kabilan na ia tula tanandungan lan atu ia te di balan misa penggarontosan narenden pena dituntun oleh roh ia tu nenek bang untuk bangan ki yang tu pak porean pak kalian bak tu nenek dikua pak porean lino apa pole paraka ki inang tontong bang piki nataloi tu pak porean pak kalian manasa inang latai torena dibogau tu kasalan ia moto anna dikua lan surat Kolose pasal 3 ayat 5 pamate mitu mintu lesoan kale agan lino ia metu pak pangan buni kamarutakan kamoraian pak porean kadake sia kabasisi inan tu samanna memala lako deata na pamata tak Rasul Paulus lampak basanta kumua mangka moki dilabak ulendui kamatian na puang Yesu diente meki to mangka di pamaindan lan puang Yesu ia duka moto ana ia tu kasih pulungan to mak patongan nenek disabu kombongan masalo
Nasabu si misa Paulus tutama bilangan na pak porean kale. Ia mo tu gau salah kamarutakan pas sulubongi kami lomban lako diata pak pangisanan kasih salangan kasih gagan ka pangimburuan kamarek dekan tuo misa kasih salan mangulang leko ka magalian ka malangoan mak dadu tambuk. Nasabu duka tu pak porean pena pak kaboro kaparanuan kamarampasan pesuka kalando kamasokanan kameloan kamarurusan sorong ina untaloi kale. Ia tu pak porean kale anna pak porean pena si wali waktu si lekoran. Ia tu pak porean pak kalean manasa mebala ko kasanggangan. Apa ia tu pak porean pena mebala ko kamaseroan. Sia melendokan diomai kasanggangan. Nenek tu tahu ketilende ita makasalan anna dipakilala. Mebali na kuah tolino piki sialan piki lino. Ia tepe bali susi te pada bang siamo pak porean pak kalean. Belan na butung lamorai piki untang ngai tu penggauran kadake dipogau. Ia to anna sipatu disorong tu katuanta narenden pena masallo da anna apan niki tu umpogau apa kadake. Sangadina tontong lana renden lako kameloan sia kamarampasan situru pak poreanna puang. Amin. Ta palaku pak tenduan ta mas sambayang. Ki kure sumanga opuang matua tu atu sangat tu kini umbasai sia unnanungan itu dia nakada maseromi. Deno pak naite kadami la menala inan lan mata penangki ki tontong umpogau ilan mentu allo katuangki. Ulen de pak basangki atu iate ki kana sai opuang matua. Mo iate katuangki ki olai situru pak porean batang kale manasala mebala ko kasanggangan. Apa iate katuangki ki sorong masih olo malak bimi ki olai situru pak porean pena. Manasala telendok kan ni jome kasanggangan ki olai sisola kamaseroan. Arek kan opuang matua tontong usorong katuangki narenden pena masallo mi. Deno pak kita lendok jome mak rupa-rupa kasanggangan ki olai melo ite katuangki sisola kamarampasan kameloan lan lindo kaborona puang matua. Opuang matua laki olai tu katuangki allo iate tontong komi urondong kan ni dan mak rupa-rupa agan katuangki lan sarak pengkarangangki. Tontong komi opuang undolangkan deno pak ki olai melo itu mintu nato. Nah kadam sangam itu tontong ki pudi ki pakalabi. Duka tu kombong ami lan jemaat tengarang tontong kan mengando mati olah malak bimi lan mak rupa-rupa agang katuanna. Lan atu-atu kapuduran puang tontong komi urondong kan ni. Lan kamasakian tontong komi puang mben ni kamatotoran sarape melo itu saki lame batang kalena. Lang kamasusan puang tu tontong mendadi torro mak pakatana lako pantan si misa-misa na dan lupa na tandai dukai kamu mutu to na katuan sipatu kipudi kipakalabi lan allo katuangki. Ia mate tu pangandoki mati olo malabi mi tontong komi undaranaikan puang lan mak rupa-rupa agang katuangki. Ki masambayang lan sangana puangki puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin. Rambo inde moto tu pak nanunganta alo iate. Salamat kaboro lako kita solanasang puang tontong rondongki.